Da kajing sokya halor kajing sya penjulor ki marrep haki bor kamaryang. Kamtam habakawa umngi kalakiu kensan bat tap lot ikilengka haki niki kendiat sngi haki shnong ki bahab haka Mauplang constituency. UMLA kathan uba SK Sun ulalit banjurep ya kishnong ki balasya akta ajur. Kishnong ki balasya akta ajur na kajing wan lenshop ki bor kamaryang ki kentup ya ka mau sadang laukla nyamsang bat rang sem kam. Kibadan harut kawa umngi bat namar ka jingkiu kensan ko na kane kawa kalalet poi shadu kilengka ha ka baki mar rap kilasya penjulor lot bat kane kala pen sngosi ki babun kinong rap kamtam haba klade ka ayom ban ot no ki mar rap baper. Uba SK Sun ulalet jurep bansaki dalade ya kejingsya penjulor kilengka bat kamtam kejingking yat kejat. Kabadon ha kashnong mau mo awar kabalasya ra no ha ko bat kabala penduko ru ya kayat ke yang jokipat ba ke basa akane kathan. Ulong bulu penbiang iki siet rengkat bagi beriu ke ban shna shwa shipor ke jingking siet kadang bagi patba ke niok ban yat ban net check pat kishnong. Uni UMLA ula batha yu block development officer ban pha ki gram sevak ban net jurep bat ban ajing ken halor ke jingjular bat ban IT ka kai pot sha ke deputy commissioner jongka district East Khasi Hills. Uba SK Sun ulong bulu pen sngo ne ke jingja ha menteri rang ba ke jela bat shan on IT sendan ke jing thok kenang ba ke sarkar kan yok ban le ya ka badon kam. Kena kerjing tu nong ye te nong rep telalong. La duk kata melak siu ben ong. Apa dengan sarkar galak na melak ban ajing yarap lem namar kerjing jot. Lajur. Ndai ben ong tanggine ki johor ki jep ba kubar lasa rensiop lu dak barok khoj. Tekini kejaka ke bala julor adu kan ni kidei ka mau sedang ke baningkong ke baar pat ka laukla ke balai pat kaniam sang bat tang singkam ha ka ba don harut jong kini ka wa mengi ti kinong rep ke bapli karat la isnei kai namar kuba ula de kapor stang ba unlong no banlong kuba namar stang kendiat por la de ban ot ti uni upan tlang ruk la de kapor saban kinyo banti nang ta uni motor ruk de kapor be kinyo ban ke ti kumjur uni uri bakitong ti ka jingjulor ngam tip shu namar bangala batai block development officer ba in lake ban pha yu ram sabak ban lake inspect ban ayak assessment ban bakin ay ka report po ka DC office ti sakaway pan kashnong mau mawar kabaha po konsensi Mauplang kaba omdan linti banyat ke kadai baik keblakir kut dakawa silang lakir dakawa ngi silang pat lakir dakawi kawa kabuan na po like nomrem te hakani kasngi arpusal treatment step kajingking yat brio kaba kini kishdong mau mawar kijuk penon kam kila dan nadu kemba prapuying mentah Teki peron kam hai kini kejingking ya ki kelung kena ban school ha keju ke poriki ban kit ban ba ban kit ikimar rep spot yo ban pe ya kesurok mau kruat ban wan kit spot shlong ti kini kejingking la ra no da ko ha ka step jong ka arpusal terik ba kini kejing julor jong ni kejingking kala kata ya ki nong chong shnong hadu kata namar ba kim tip shu nang nu on penpai pat ban kit ban ba yo marep ba dei tang lemba ke di kejingking ba ki jup non kam muro skata ti kini ki try shnong kila ya kren bat ki try jaka ki baha opo kini ke southwest Khasi Hills bat kila kular ro ban ay ke jaka man shnai surok ba ngala kular kila da kiyo ke jaka ngan pin shnai surok kali bat lada ki kloi man yo ke jaka dengan try kala kloi man shna da kaju sudok yat kali shu ban yat bri te kata ga de ki tumung go jonga ban yarap ikitu ki nong shong chnong jong tu ko shnong ma war bat so pho do kumjo